Wah, mangana ruti. Ndiro twa gukora gisabu school.Toire borunga kwa gisabu. Chia toita. To wakwe iboko my friend. Twachinyora. Iko minyansuri na kingo kusini system minyansuri is very important. Iya is a case na ndo mole byondo yo chire mesa lero. Ingere ga kunywa marua. Bwe bakogenda bwoye. Ako kongonto muchiba nga. Fungu hapa. Ayo kanunga wewe nini nani? Kwani nikata aro muchio bande panja? Nga atinde tebe tuchachi menti ya ora ro ngambo ya. Waitane tie ke itakia ya kagende mechime hao. Pamito. Bono omuntu buno muna nako tayingandire twa kisabu kya ko twite twa kumenya suri twakinyo. Omuntu uyu arabwa tubona abwa saenda gutura rero turu muchimo nga ambye turu muchimo onyama rwa kinyo tugote. Lakini bono orocho utarati. Wagiye kwanyore gose abantu mujuyi mbatsi gete murango. Kwa igoi. Bagote bikinga ngambwa ori utarete kwigoro ko jimali. Omuntu yarabwa tuboro ngaso kigusika. Ande toke imbura netwete baramubwata amaboko yora abantu musangire baramusangura muri siyango kanga sia bamubwata kara tumungana ojari bamanye ko mugwero nemenyasuri on dot ra baramubwata toko nyoro mingi yari paka boy amusuru nande ko nyuna abantu bali bana bamuhabo bose bana bamuboneki tata muzogyo ukari kukuria abantu mugiye abande ngambu nabara bamunta muntu lekinza kinga wewe ketu mutanga ni kuchimutuka muntu amanya kumukuna kurumaya gano mugongo ya mukuna kuchimwaye nyumba nga ra amuspinye nyenjo agene dio kanga au borenga arara mambita ko kabe nie atiko bo kaiti my friend keita